warahmatullahi wabarakatuh. Kupaisengi aleku yanaritu dahengta Ahmad Alwi Poleri Valwi News. Watuna pura makanre apie ri Trans Studio Mall. Maklaleng Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan. Esok Senin tanggal 24 bulan 4 tahun 2023. Malumpa apie ri mulana ritekang api koi rihiasan dekor plastik ritingka diare mall. Langsung mak bola maraja na andai palaponna mole wetuna ditetep pitu wita purana maghrib. Ritujanna masalah mak bola api di Trans Studio Mall 27 tuanna jadi korban. Yana ritu anak-anak si bawah tahu matowa jadi korban. Sangkena niro kapang berita ulek ka kupaletuk keki ri idi mana iya dan Ahmad Alwi mapaletuk keki sikonaro kapang paletuk keki nakutu nasi bawa baraseleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.